mayam hayengse kainonina akoigi new moon haiba numit oibanina new moon haragadi thasi numit hai tare ko thasi numit ki manifestation anoba amaga I share toroke ko si se dum hari every thashi khudingi hai tare ko every new moon khudingi to bibe ai ko sigi potse ado changa do potse kai no ne ha petang share toroke ko show macha ama ko khoi first changa da pot han ai ha petang ha jare ko so apik pa ma yam pik pa ma lobi ko smai toroga so apik pa ma lorani adagi che macha ama ko aduga kitang honey khara changani ko sidi am chawre aina sum utpagi ona lore ko kitang honey keno do ama yam pik pam leida ko haidis dabar honey gi da ma likli gi do thokdo likli gi le biu ko stung chaw le bodo lupa ni phura yang khaira ka num pi khang de daina piram dong male sam tang chaw le bodo pik pam le bodo adu oina le biu ko ado haidi hana khui me am le ka har ga di yum da ko ado to se lobira ga khoi gi likli gi bottle gumba amada sina bi be ko si se ngasai gi chi se da horen iraga hap toine ba ko adu tawgada pot se kamaina tawgada no hai kan se ko si se akoina ki the manifestation tawdine ba toise ko ki the manifestation se kamaina tawgada no hai kan se da ko akoi gi keno ishora male ko Hekate na so hai Hekate na so hai ko Goddess Hekate and have it's a keno ne ko hai di Greek ki ishor hai tare ko hai di same akoina ishor nupi hai tare ko goddess hai na hai tare ko ado si sigi Hecate se hai di goddess in Greek mythology in hai tare ko ado si da ko si se sigi ishor se kaino hai matam se da hai di magic and witchcraft hai tare ko witchcraft hai raga di akoina white magic kumba kai gumba to bo se hai tare ko hai di mangon da magi prayer tawraga di amu hena kano tawbo oiba hai tare ko hai di manifestation tawbu matam se da hai di hajiki Hekate gi akoi gi prayer se gumba tawbiraga di amu hena kano tawbo se da dharma change tawbo kem natte ko just akoi gi manifestation du gi damakta akoina su masmaina hai tare ko sigi akoina mamang daga hai na ko hai di master merlin kaina ko sum seasonally bo kholi mam do adumaina same sida hai di sida hindu dagi kano da christian da natraga hai di greek da divert tawbo kem natte ko sigi potsa just akoina pame potu gi damakta akoina manifestation tawja se hai bane ba ko adu aham bada tawgada se kaino hai kan se da ko date 21 se kaino taina ko khoi thashi numit na ko thashi numit se da haidi tawning ba matam da tawbo budi ai ko ado khwaidi phaba haraga di go nungdang da tawbiyo ba sigi pot se ko haidi nungdang da haraga di nungdang da manifestation tawbo se haidi kanam disturb tawdena hajik aina suppose aina video semi se ju nungdang da semane ko nungdang da semane na kamai tawge haidi kanam ta disturb tarokte makhun kari kras wa tai kem ta de na ko aduna pot ama taw matam da pura haidi concentrate tawraga tawbo ngam ba do aduna haidi yaraga di nungdang gumba da tawbi ba hai tare ko si se ado si se kamai tawge da aham ba da khwai first ko haidi switch word ti darkar hoigani ko haidi switch word mamang da dum haina ko hoina keno ge da koi gi spell da haid money blockages ki ga haidi switch word adagi angel numbers kari ka adum ba mayam do work to bani na si su dum to gani ba aduga si se yamna thuna pamba thabak kumba leraga di tawbi be ko samna hai bada haidi desperate oina ngai ba khoina wishes sama haras ne ko ai hoji pam me pot se ko hoji oining ba pot to gi da mak to oina di yamna thuna phangba pot oigani ko sigi manifestation gi matang gi se ko ado khwai first ta tawga da se kaino hai kan je to ko phadana kama hai tare kanam ta chang oidaba kama da nungdang am da phambi re na ko haidi nungdang haraga di ngasai gi kaino numit se hai tare ko new moon gi numit se ko ki se aina hold tawrani na I khubak sida ko adu sida akoina switch word se kamaina shon ga da gi hai kan se da ko khwai first da ko haidi akoina Hekate kaino ta matam se da ko khwai first son ga da ba kaino se word se kari no hai matam se da dragon ko haidi si se animal spirit ka kitang relate oeba magi kaino se hai tare ko sigi shor se adu animal spirit ka relate oeba ni na ko hai smaina khwai first da ko manga rak ko ahum dagi di tahalano ko manga rak haigera trama thoira haigera kunma thoira haigera ko haidi minimum the 3 ko aduga adum ahen badi dum aina haiba dum yai ko ngatang phamaga sum aigi vibration do hai tare ko concentrate to bangam dragadi adum ngatang haibi be ai minute manga oigera minute tara oigera ko haidi aina pam kaino dogi damakta haida sum poto aina yam pamjabani na haidi nga sai prayer to matam da hen na matam pi bi yai ba adubu minimum 3 times kumba ko haidi khwai first da haiga dabsina karino ai phamdarina fazana ai sigi so se fazana ina pairani na ahambada ko ado so se apik palobi ko kaino ha matam da sigi so se ai mobile gi maning da hap to ne ba last ado na yaring apik pai tar ko yum da sin ba so tar so ko shukai de ko
kitang pick pa hai tare ko sisina hai di phone cover maning da changani ngai show hai ga choba khoi gi Godrej ki show kai ka adum badi hai di phone maning da ha pa ya ren dun apik point na lobi ba hai tare ko hanagi akoina show ma cham cha hai di aman bagum ba lei bu do ka shu kai de phazan sam thok yo ba si je ko adu ga use tok ba yai ba adu aham ba kai akoina hai di ngasai gi switch word se kai no son doi matam son ga da ba se kai no hai patang ai ta bi ro ko dragon ko dragon magic begin now ko dragon magic begin now dragon magic begin now dragon magic begin now dragon magic begin now sida yan hawrena ko dragon magic begin now se haidi 5 times amadi haira adu matungda amu mathang da kai haiga dage ha matam sida Goddess Hekate ko Goddess Hekate magic begin now ko Goddess Hekate magic begin now Goddess Hekate magic begin now se ko 3 times se haigera ko ai manga ra haigera drama thoira ka haigera ka shu kai deba adu da ko ai se hazik amta wish amta ni ningai leite na khala se ba sum leina ko ai thaba ki su nining de na tra ka no vision nining de sum afaba life hamagi da makta hairaga di ko adu sum gratitude oina hai di ko thank you oina habi bi ai ba sida ko adu ga haidi sum haidi nga sai wakhan du da hal keno tawraga hai tar aina khanjaraga hai tar na ko sida ai haidi aina leiriba life sida gi amoina fabu hen biu kaina wakhan du nga sai khan du haidi nga sai gi koina suitor du solaga so ai gi kok ta di keno ma chatle na ko ai gi career gi matang do oiro relationship gi matang do oiro depth ne haira sine ko haidi mi gi pesa gu ma ton ba ka haira sine ko adum ba du ko leina ko haidi thuna kok jarage kaina wakhan sida khallo ba aduga sidana mu kam nga sai affirmations oina idoina te basina request oina irak toina ba toise ko adu si se haidi charge tawrabani ba sigi so se akoina charge tawre ko aduga kamaina to gada ge haida plain paper ko ama lobira se ko macha ama adugi matungda so sigi ko magi boundary ye over hai pedang kolom api kuma khatang loge ko aduga natraga di kolom acho ko tari yek panu aro sigi akoi gi so sigi boundary se yek pira se ko sida so siga tum chap mana na hai tare ko aina low dori ba so sigi magi boundary se yek pira se intaraga aina share to budi shi katang tawre ko ado atei akhoi gi check abundance check kumba kai gumba sembi basu loina yai ko new munina ko ado so se sumaina di leire aduga sigi manung de igadab se nga sa haibado ngasagi mamangi da akoina keno taw matam da manifestation to boko padana adi pot se phange na haibani na ko sidana request to seba problem do hai tare ko haidi ai gi problem do hoji hoji aina khaliba problem se natraga aina pame poto ai do phangjara na niyoba haidi phangjara na hai tare ko ai gi mi siga ai ga thungnajara ko relationship ta haraga di ko ai na ba phajara ko ai gi si manung si de idone ko yam pikna idone ko si gi manung si da ai na ba phajara haina adumaina idone ba aduga nga sai gi ai thabak phangjara ko ai exam mai pakjara ai natraga haidi adumaina tawraga ibi ba yai ba sida ado suppose aina angangi ichagi tawbiraga di ai gi angang se haidi mai pakpa oijarage kaina sigi manung sida iba yai ba hojik suppose aina kaino makhala sine ko ai gi oina haraga di ai gi oina haraga di thabak se job kine hara sine ko haidi chedo mai te ronda dum ira se english te idarga so sida ire ko ai job phangjara ko wish se ama khatang ni ko idoi se sida so manung da mayam ibu chalo adu yam pikna ama khatang ko aina pame po to phangjara haini iyo ba thabak ki matang do oiro relationship ki matang di imung nung aina panjara hain ta ko request we ni igada ba ko aduga sida kwai kaino sida ko hari mapan sida na akoina tawri ba se kana ninga ga tawri bano hai matam sida Goddess Hekate ko GODDESS ko shorgi maming na HEKATE ko si yang biro ko hapetang GODDESS HEKATE ko aduga sigi pot se fold tawrani na koina
fold tawraga ngasai aina leidoriba honey dugi bottle dugi manungda hapani khangde aduga already honey mayam layena khalase yumda leiroge en haragadi sugumba bottle amada hapchalaga ngasai gi khohi do sida haijallena ko fill tawraga manungda thambiro ko arsi je yawrena khalase ba sigi manung sida hape ko aduga sigi bottle se hadi po paper se dem manungda yawdone ko ena se sum so tobagi ai jo hayeng tawgena thaka singdo thambane ba se ko ado sigi bottle se upu manungda ni khangde locker gi amanungda injala thamgibane khane thammoba hadi aduga hek phangba numit to hai tar ko yam thuna dum phang hadi phangba su oisanu ko hek phangba matam da kain to ge da si je lotho ani na ko hadi ai gi pot to oira kan se da hai tar ko si gi pot se lotho ani lotho ga kamai to ga da ge hai kan se da akhoi gi candle gumba candle ne duk ne ma lawra se ba aduga sise plate ta thamena ko plate gumba kai gumba da thambiro plate macha gumba da ngasai gi candle duk aina kat pa do mapan da dum puthoga hai tare ko akoi gi sumang da ni khangde natraga yung gi mathak ta ni khangde ngasai gi akoina ishor si da hai te ko hadi ngasai gi akoina ningi be ishor se ko ngasai gi goddess hekate si da hai si se offer to dene ba koina hadi si se accept to biro ai gi wishes to phangen hairaga ko hadi phanga kan da di phangen haine ko ado thank you hadi thank you universe thank you universe thank you universe da haine ko ado hadi ngasai gi duk candle do dum chaga leijara sun adu matung da khoi je kamaina tawgada ge hai kan da ko hadi ngasai gi khoi je dum makom hangdok piraga akoina pambi gumba gi makong gumba kai gumba da hijan birase dum hadi kakcheng na tin kang na kaina chagi na bagi tamak ta hai tare ko ado si se tawbi be ai ko hadi date 21 gi se da hadi sum hoji aina sum pamba kaino ma leraga di thabai khang gi ore exam gi oro kai oro ko hadi se gi goddess hekate gi manifestation se akoina tawbe ai ko ado se lereng se gi video se ma'am thank you ai keno ma hayodare ado so do ngasai kadai da thamgadabano haibagi ngasai na haina ko so se aigi phone gi maning da hai tare ko aigi aina pairi ba phone ko asida ama di shoot tawraga lere ama da phone ai dum show tawraga sigi akoi gi phone cover maning sida adum hapchalo so je manghan ganu ko sigi so je manghan ba yade ko ari si so se dum thambi ba hai tare ko dum mathangi hasi loigre na ko si handa aina ni ba keno sida loigre na ko handa ki keno sida new moon sida haidi aina tawgre na ko mathangi new moon da mo aina wish am hai tare ko sigi so se akoina already charge tawbani na ko amuka charge tawraga hai tare ko haidi new moon numit sida amuka charge tawraga atopa wish amagi da makta shinna ba yai ba aduga yari ngai haidi so se manghan biganu ko yaraga di adum leishano ba haidi faina haidi phone gi cover gumba da hai tare ko adu any problem la ko matam da hai tare ko suppose ai se chathokpo matam hai tare ko yum da di yum manifestation di yum da tawning sai gi haidi aina office ta leibani khangde aina lam chatpani khangde adai kan da ai se problem gumba face tawre na khalase ba ko sigi so se puthoga aina prayer gumba to bi bang sa hai gi do ina hai tar ko wakhan sida khalaga hiding sa ge dragon magic begin now adaki goddess hekate magic begin now the sa ge dragon magic to haidi 5 to 10 times kumba hai raga adu sa ge goddess hekate gi kaino to su haidi mai taraga sima su to bayai ko adu hap ka dabasina haidi ai gi phone cover yaude en haira pasu yawe ko yaudra ga di ai adu madi upai leitre ko haidi adumadi upai leitre hagadi leiraga hapyo yaragadi ko phone cover am katang adi phone cover yaude hagadi kadai da haptuno hon sai phone jina koina khwai dagi hajiki matam da hagadi phone je dum isha dum loina raga leidana adu da haidi sigi energy je khoida leina bagi da makta nim ngasai ge hadi wallet nulet ke ka je hadi hajiti ke thoina paina trena haidi google pay kari kra loina mak hadi phone je loin kena to lemnila phone kanam tha dabnina hadi cover hapiro to ga cover maning da hapiro ko cover yaudra di kamai to ga dage na mu question hangbira anu ko adum sign of cover ma use to raga to birase ko sid le ko